Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba penyat sings MDC jong Kasorangkam constituency ubadairu chairman jong Kakasil sa Autonomous District Council habakren ne kasngi ulaong bakum unong mikmat ubu ikipajba hakmat bat kijingsko parti kawan hadin yakani uba penyat ulakren hagijingelang pli yakusurok bat pli ru ya umau nung rim ban sedang traino ya office traikam jong kadolbar snong maulwan rai yakaba ula mangpisa langba ke excluded areas central scheme arjar khat khandai arjar arpau ha kamang pisa kaba arpolak dengka shushu habakadan hakadai kesngi ulaong bakum unong mikmat usngau ba ka roy kapar kadai kabadon kam hanrai ka parti kadai tang ke uniform kabang ngapong namar haba khadu don kam hi ya ubrio ulapan ro ke jingkershan nakipajba nongsong snong na kabanta ka election sitang samoy kaban salong amaurang keneng constituency yakaba hadu menta ka election commission jongkari India kamsem lapan bena ya katerik nakaliang uba penyat ulaong ru banya kren ya ka kamparti amkochu bat banya tainia anam poi shano hanrei hakabukut hi don kam ya ubrio bat haba don kam kijingerap habuat ya ubrio ya ka parti susu ulaong ba hape ya ubrio bat ki kam ki ba utrei traditional medicine commission na po district council ban itu ikini kinong ay dawai kembat kiba let's say ka sarkar ka namla ban ay license iki kum ki doktor indrengi ka district council ngidon ya ka board lingba ka ni commission ban itu ikini kinong ay dawai kembat ya ka ba uble ula ay ka sab kerpang berkit sumar iki para bro lingba daki kembat kiba kiyo na kamarian boleh shibun ba glaser ni ibadan ro ika hospital hantai ko moron kenai ka Rani Herbal Hospital ka bahe ba ba idon kumba khatsan khan rungut ki para doktor ki jungi ki baya trelang ko hospital tingi ngidang treshitom shushu nakaling district council na kenmau ngi wan shadelhi ban wan rafan na ka ministry tribal affairs ban shnai ka kawi ka khasi medicine institution hang tiap po umyang kaba ngila perlut kumba new kulur tam menta bat la dep kenika hospital kaba ngin ai cing sumar yeki nongpang hakiniki cing sumar tenrai diki kemba te kini ki doktor ki bapun hana po rikase jungi kin yo ban wan ban katkung ga cing itu na ka district council ya kaba kin long ki nong yarap se kata ka hospital kaba ngin suppletion na ka district council akan mau ia kan gesni ia kabangin yo berplay ketika we ke surok hang ni po dong klik no kan ka surok kabangi ai na ka scheme excluded area central scheme arhajar khandai arhajar arpo kabalong arpula na kamta ban sing rong lene ban sing surok balong construction of motorable road black topping kabajan kot 1 kilometer nadu nang ninala klik no sedu sinisha syaka gedong kabangi pentre kini surat bat kaba apat ia kini construction of office building of the Dorbarshnong Molenre ia kabangi la yo ban sanction naga ju ika scheme naga excluded area central scheme arja khandai arja arpo kabalong akula uju kabarshna halne po kendring jumni gabanan madan ia kaba kini ka office on the ladyak kan ai ka jing shatri ka babahatam na menta kipai ba ng sosnong jongkasnong molre na susi ban pentip syekhisya menship snem ngawan ban ya kendu ikinong ilang snong na menta hatu kipol badang dan fluid bah kaniga badang low tension bah dan hi jumut bah kipai ba kamtam ka jing seir jing tien yo covid menship snem ngawan ya kendu ya ka committee snong ba ngaturwa ban ai khaw bat ki PPE kits kini ki disinfectant tablet sprayer pom itu berspray dawai syaki sodong saukun te ondang la syong hakata ka kamera ka baki khot ba ngandan meeting baki tengah kelai ondang la diap ke meeting ngong kene di kaying syong ki ong em kam de ngong kaying chong no pa ki ong kadi kaying chong kinong syong ya ka baka syong ka shu wai menta da ki post name ban penong office kakta e ka mensin go jonga ba ngaca umat bersngap ba kisnong lesik kibatre shitom kinong ilam shnong kibam yo shu lesik kapol ko biang berti bandem banbam ki hab ban tre shitom nan ta ban kumno ban la ban pintu ya ka imlang salam ya ka kam pai pa ako shnong
Hindray bapli ki hapsa ka ban wai ka yim ban bu office kata ka ba kata adu kata ngokto ngalai osno ta te Hindray nga persyang ban wa kila tutinam no ban yo chingira te onda la yo e chingira te na sapentip di rabashno ban nakaling chunga ko mulo kalandisi na so ban pentip sa kasnong ba ilamang kuma akulak na kataraskin ko ba batay ban shnai ko office shna but kumbay yung rabashnong kakam shnong kakam rangpashnong kamde kakam nong kente jona kade jona shnong dile siki kot kisla ki badan kam baru khat nadu jona shnong kamut kandan bet hata poka office de kipai baru kinam suwit haba kilidon kam na kaling shnong kat sapen bet di kapor dan eka timing office hour kakno por haduk kakno kitshom setiap cermit kakno kakno kasngai de katakan long systematic dan akan baik berkom rekam dan nasoban ai kublai kerpang bat nasoban yaro haduk kata ye kecing rekam shnong hang ni pok molen re haduk kat menta nadu kasin ke maningkom ke bangi syajit kum MDC haus nam aja katsa ngampak shimla syam jing ya abang awan bandrung hapok shnong molen re ke khmat ke bapuk samrke ke download ke bakemen jo kinong ilang shnong bat kinong shnong ki peding subha bang arung bang mi au ki don kinong shnong ki bakersyan ni don ki bam kersyan ndai kam ther kata ndai ka kam ke bahak mat ke bapai ba udon kam akwa bertre ringkat shnong ban penbet penbiang ye kata jing don kam jong pai ba ka bangi ong kita ki basic necessities abangi kren chapam ka basic necessities ki kita ki jing don kam bapai ba udon kam man kesni hakalong bro man bro na kalong yeng long siam idon kam ya ka surok ka babiang ban sup kalik kawan kalenti singkin ngidon kam ya ka healthcare ka babiang lene kata kala cing sumar na kaling sorka ka babiang nang tak tu kilong yeng ki badang duna ka yo ka ba ngidon kam ro ya ka water supply lene ka umbang umdi susi banong ka shnong ka ba lalong na hapo sir Hindray ngidang ya struggle lene ngidang ya kun banjo eka skim umbang umdi de kumlapen pau de I ramba shnong ngindang ya trelang ngandang ai te kamon te kadeng ringkat baka shnong kumno bangin la ban pen bit pen biang ban la ban warra ikini kicirap shiko shnong te kabede baka skim benya ka badang syong hne ngala fun ya u superintendent engineer ba pinong rum bat ngala keli ka status jong ding file nama nak mau hakashitarik u February ila yo ban ya kendu lang ngala elam ikinong elam shnong po monre bat nikiwi pat kishnong ban ni kendu you chief minister po secretariat ban pensno ya kacing ya jongkat tu kat ni teli kishnong hakabide ba ke umbang undi de ka basutna galong ba ya kani ke proposal ke barim ke bakot like ku arkron na try hab ban revise ya ke estimate bat minta ke estimate ke ba kebala dia ban ai da ka order jong chief minister hakar tugas ngi ke bangi kendu kalong kal la penrit syaka kendai krul kenang bakan biang ka amount kenang bakan yo ban approve temene na kelei kan ka scheme kala dan hangno ka ba sutunat ban pentip efisia kalong ba minta hadin ka cingle jong kirang ba shnong rikat batnya chief minister ka scheme jong kamolun re kala poi haka state level sanction committee kabamut ba kasyong hatani ka committee bansa ay ka sanction de kumba kitip kacela mekhlya kadon kumba san hajar tam telikishna de kamlong ka basuk le se ka government ka badang don mentatang lais nem haching syakri ban penbiang berparokhai de kamut kaching yakni jungkiwe pat kinomi khmat ro natrai kan yajur ba ban yakni iki scheme ban wanra shalaki jongki constituency de Hindray nakaling jona ngabu ika commitment ngabu ika ta kaching penpau ni de ka basuki ya bangani treren ka bakashno naman ta kini kaching don kam bahakmat ya jumpa ba khantang ko umba budi ba da kumno ngin sa phabu ya ka government kum haka priority list ikani ka scheme kanang banjo na ika sanction ka kata di kaching angnur kachungi ya ka bakashno molen re shen ka sayo sa ka scheme nang baki pa kinbit pinbian banado nang tay na po nongra nong lu ketika Stanbos Junction hang tay banle no ekanika widening lena ka chingpen he ben penluit ekanika main road chatu shatrashno
But ia kini ni abstang dengan sanction mentah. Kerana bangin sayo nak sanction, ia kabar nyerap nak kini Deputy Chief Minister, ia kabar lada kala hei ke surok ba kami rut ang ni Port Molenreh nak try kan keladur ke Senong rut haba niwan Port Molenreh kumba kalong mentah kiba buan bah kiba napo sol shalom lesi kilawan tiet cakal kilawan Senai ang ni Port Molenreh kumla penpau i lamba i Secretary Senong rut mania yang ba mola kelasor kan sawan hi kumta kan sakelah hi suki-suki te ngikwa bakata cingkela kanam syukela tan kertiang kum kasor hendra ngikwa ro bakacing dan kam bat kacing yede bat upai ba kacing dan kam upai ba kan long kum hab kasor te kata hi ka bang ngikwa nadu na kli shnong shadu shatrai shnong ngin yatrelang namta kabit kabiang jong kipai ba akan no kan korpong baki klop ki bana syabari bakumno bangin la banwara ika football academy ha constituency kajumi nang bakat target ke thong galong ba shisian shisnam khatsan hadu arpungut ikna samla ki batibet ki badan sap kami la kai football ngin yo pha iki support Europe kamde ka platform dan kamde ka rensan ke bakin kut tang hapo Senong Molenreh kin kut tang ha constituency so ang kam Mount Keneng kin kut tang hapo district East Kasil Singapore state Meghalaya ni kwa ban island iki baki kin pen ka sap junki wat shabar jabari India Niwanra dan Shen yang kini ke school Iklavia Model Residential School Keba house ni ajar kat kendai Ngayu bani kendu Union Minister Tribal Affairs Arjun Munda Hapot Delhi Ngongsa subhai rap dem konstituensi kini Nama ba ngidon kam shisha bandon ki school Kiba biang Kiba duna ya kacing sio Kenang ba Ki long yen long sem kiba Kam duna kayu kakot kinlak benbu school yaki Buan bahapok konstituensi jungi kumba new 4% kidang hap haulan jong kecing duna hakayo kapat. Kata ka per capita income na sila banong bat kiyo tang kumba lai saw hajar shibne. Kumno kin im subay school na subay light subay yen na subay kumno kin im ngangam tip show. Namar takadaw ngidan dan kam ban develop ngidan kam ban wanra itaroy kapat kenang ban lak ban kinto ya kini konstituensi ke jungi. Te habedi bata ka school nilayo eka sanction kumba artusan krore kabat shna hapo di pasar balaya chekmat bat minshisne ngadon hapo ying jong Arjun Munda hapo Delhi ni shongkai bangale ban invite ye ba let's say udan ka por bonwan ban play kini ka ya kini ka school hapo di pasar kata ka school kabaki ongka Iklavia Model Residential School kabalong artusan krore kabala yo cakap mentah di besok kumba khatsan ika tekeni ro dikawe na ka initiative ka kum MDC lawan ra namta kitu kilong yen ki baduna kayo kakot bomla bomdan ye ka bor bomdan ye kalat ban police school ki kon ki chuki wada kidon ki kon ki ba nang ki ba start ki ba tibet Henry keladu nak kalat nomor lada kileshi ki private institution ka jingsi ko ba he tekum kita ki bangi kwa se banwara ka development hani ko Senong buat ke konstituensi ba kowe saya hisian ngakerpat mo ngakerpat wat yang ada ro hadu mentah ngakliat kawat bro nomor ba la ye pala pai ba dan Porsche tang wa samlah perkhat te hadu kata te pinjok nang no kumni no khmat mo terwa ye la de ro ula kliat kata komitmen la 100% chupai ba ngong da kimciet kumingi dan klaim mentah ladang ngim chop mentah ni by election pindah pak yang next election ngam tre syu ba kerta lanang no ten yala susino ban sakri kan pedang biang kadang set dan klaim dan biang cimut cepat na terpak ni bisa somha ban ya ra den kubor ba kirpan ni kecing kersan ni kipai ba na susino Port Molenreh mah Port Molenreh ba kiwi pak Senong ro ki ba marchan na du ko umpling kiwi wi Senong subha ban ai cing kersan ni bangin poi syarat hong ching chok kum MLA nam takani ke by election but ki schemes ki pair na du ke MLA schemes ke badan arkrur san pulak shisnyam ni kwa baro kini arkrur san pulak git pen poi lot ship ba kiwi developmental scheme hapo jong gani ka Senong ke baki ki don kam ngin wara na ka state scheme ba central scheme ngim don kam man kta na ke MLA scheme ka bangi kwa pe pen ai baro ship ba nadu ki samla ki basyang kam syang jam ni kwa pen involved na ne penrung da KMD scheme ban long kalat kamay ki ban penslur ki nang bakin la shushu bersiangkam ni kwa ba ban penslur baki kin siangkam
kat kum gani ka medium but ka small enterprises ka ba ki schemes ki ba pair ki don bakin dan ki karkhana furnitures fabrication kini ki beauty parlor kini ki dukan cups new ki dukan sha ki dukan kue dong paro ki dukan sup jan ni kwa ban yarap iki kita ki self help group ni kwa ban yarap te ki samla ki ba pair ni kwa ban yarap ki siang long kemeng kwa ban yarap lingba kini ke ini scheme te subha ailat ini kat bangi dan hak sarkar ta te bangi dan hak sarkar singila ia ka lat na seban thau kumna ban koi chingira syapo pai pa dan ki bun bah ki baong no kum baong iwe iklom keme menya masul borom ba du penya tas kena pelat no kum brongi kwa pelat benjok litan ka parti pei ki on nam sutu syu belia ta ka parti kan na orang benda tai benda ni syapang ka parti mukut syu ni syim ni ki parti ki bahe naduk ka kongres haduk BJP haduk ka parti NPP haduk UDP PDF HSPDP ki pun ha ki cing terekam ki joki ki thong ki bakidan dan ki babha dan ki bam biang le se ba kum kita bangin ya tai ni le se kanamlong mo kanamlong ban ya tai ni kata ka parti nomor ba habakut baru lesik ngin nemla syu ban ya rai shino banjir dengan orang subha shimbe ba pinjit yu bro ma pidon kam yu bro nomor lada pinjit akan nongrim ba pikwa banjit parti la syai lada dan kam jingirap kum kim nong shnong kum ka shnong pinliwat ya parti ne itu bro ma pinliwat ya ka parti ne yu bro te hab baniwat yu tu bro Tetakadaw nga nasu menunggu syadir ya ke parti wat ngarok kanong rim terekam kalau ngabu syopai ba hakmat ndai ta ke parti subha ke parti ke detang ku ke uniform ke bagi pom de ngal se la sya da wak samla che ngan ciet da ba tang ba phong stay ke sapte ngan ciet mai kata ringa hapet ya ke cinglong cong ka tu bro ka denam dena hapet ya ke cinglong cong tu ka kena mo ke samla ke balong kumna tang ba rim stay te mo chubut shu ciet noi kata shu kelei noi kata amlo te pisiar wat pe en parti ke ba le se balong kun ke sap te phong na chama nganga phong mental le se mo ko dan kam hi ba pit pe yo bro ke chinge de ka long bat ki representative bat ki individual ne kita ki roshina ki ba mi dan kam ai ko kumlei ka ba krepang ya irang ba shno iba ngayo so mentan ar posnan ya try na buntang ni Krishnong to naman nga day mo ni kirang Krishnong naso to ya kikit ka bakya bat ada ngai I katni phirong free hangi kadai ka jing lang jong ki jong rang Krishnong executive committee ki rang badong ki president of the saint thai ki sang samla bat ki ngamte bhangi dan SSG na te kidon ka kidon kitirang baro hagban pen I ya asnaw kitong pi makan kiyo nilai I kung gidi isnong ibalong hakaksar ka karoy ka pa ka development anong ka ba anong saksak ano kata-kata lada umtray sitong hi daurang asno te kumbaong I doktor menemo ba kilalet kipor kiladang ya atau por bampadan ka kimpadan ka office nong rong asnong office hayeng asan dai kan ban bo ja produk ba ko kasil barka sarkiet nomor kat hoy kendo mdan caka te kawai kaba kecing ang do barka cincap dengan asnong ni kadai lemba kacinyo ini skill kajin po fniel jonga executive committee ka jonga asnong ni kadai ganyo la kajong office trikam namar habang iyo ya office trikam kapan sok rat ikibri kapan sok ikinang sno la kumo ay rama snong menemo tenta ni dam yatim kun tenta dam ni lak ru kagiwan kibri ngapen no namar ba aksha da thanda handia badadai ki kam ki bakam kalan lahab sang ya handia te nia pai pa Syari Badu Ngalalet ay konsensi ng Badu ba ngilong ibadan bok ha kay diskonsel ba ni don ibadu ba kay isi ke pementa ke bangidon namar
hakapor kaba mari cok punya election arajar hak kendai dari baduk babat ya ka babat deputy ya hal tu upor ibat ya ka finance bagi ilaka kita ya atli botlong di Jawa District Council ilaka along aru kata-kata tempat nomor kritik ini mata man ki rat man ki snong man ki hima tang jile sudah pat kajing trai stong majung badu akitu kipor lawan rak yang kibo bona kisnong kibo menyepet kisnong kibaya ki makap kisnong kibe kini jaga para makilu andrai demi orang ba sama orang ba ini walala on pendet itu kita kikamu meneng baong sekretari no yang ba ngarabat yang revenue andrai dari badu ko yang finance habis sponsor ni ketika finance awan nak finance ini badu uba ngane tu ibi ngamte pio bor ni ladang ni pen mesta pro lawan sibo uji office ipat ba sha ni lasdang mi ipat ba nang ina konsultasi badu mudah-mudahan aku badu ba try sa man kata-kata wan kai hayro undio ben sakka maki brio di bon ki dan maki i yang jing try sistem jeng i lada ke district council lali ki snong jang ke district council mentah hadu ni niyo nomor ni don bok ban yo wadu aku por em in charge finance brio beladon ke jinang ke jingket hakaba hakapor ke banyari sekali iba bon ki ministry iba bon ki union minister na central scheme ni ora na district council lengba ke jingalam langjong badu Idan bok ba, hau dah sudah mereka kat kendai, ibalong hau diutam, mari long ngayo bisa bereskin. Ada yang terus jong badu berkat grup jengi kabaswa karaja kat kendai. Dia kibun bak kikam kiba ibadu lali, dah mana ni wana ko soal ham. Lapelak itu ki ambulans, na ai nak bentak ki seng ki repair. Dia nyoi menangani ya kata PhD lah deh. Suai itu hangni tidak ada pelak yang ya ki ambulans ini. Tapi beri konsum kan. Te niwan hangni kumangil dibuang di parlok lah deh beri macam itu bangkan hangni latan. Nomor balai, nomor undang kikam. Dan kikam ibu padu kumpulan jisi. Urat tray. Kikam ni kila perta jam. Ang iyo ya MDC bala ben pentrekam ben penulong hadin ka cingap kaba arpo arsniam ni sayo ini ke suruh pulang resibun MDC ka cingtre jitom jong pei kawanra ka cingmentoi ka babun ya kinong song ha kaba kila sup ban le banwan lingba kani ke suruh but hagini kisniam kiba kaladon ru kecing cakrian wadi gino ilam sinau tangba ngihaban peding namar ba kecing ilam sinau nginamla ban penon ini no ladon kecing tho adu por ba urang ba sinau namar ba undon cingede uncu long politik uncu yarap ya tai ta myo sura but hakum ko to por ngawang ba lada piesno umta penong rang ba sinau no ada ki presiden jong kita ki unit lana chung ka sinau tengah sotu kadek chung nan bok bang iyo akan ke por yo MDC bala ban penyo ya kan ke suro kabar ngisuk men ba mentas ngai ngiyo ban bo sei manong dem na banta ka office nang menin ngadang wong ka darbar sinau ba ka office nang kanum de ke chung ha ladang chung thai le sim sniam lana lada di kapor ban pentamara basnong ladang amde surang basnong katu office nong kade chong kasnong chong ki ban chimte ba kaching ai chong pe na ka MDC scheme ya kane ka office nong kadi ka badan kambat ka bamantoy sipun namar ba kumbanga ong ki kwat kisla ki bede chong kasnong ka thang na du ki kwat jaka kwat puta ki kwat lum kwat wa ki file ki bedi but ki department repair
bangan bu ayeng nang olada jaba ngaklat kendet mga usnang unwan kendra ayeng ki kon kin num tip ki ken ken to kobli sibon ya kanai ke cinga jung pe ya office nang ro akabangin yo ben bu ki kwat ki slabat ben pentulun ya kakam ke badan kam navanta ka emlang ke salang bat ka bahar met ben pentulun ya kam sinong kam thau Lada ngim don ka office nong namar kamde ke besuk yung nong iham sinong no ramba sinong ban penlong office hayeng teng tiang lada wan kino syang sinong hayeng hakacing mana ro kibai kendu sudah kacing yani ma si temian kum kata alang menito nong syang sinong namar ngaya tim lo tunong syang sinong lap in cekaban rung ihap piat no kanai ke cingai office nang kade kabang don kam pentulun kat kum karipi kadustur kaba men berim ubu ba kata jeng peniat sinong peniat trau peniat dorbar namar hangne ai ngimde kum syaritor ki badan de kita ki panchayat ki raj bat ki bala ya chet kum ai chet ake election